pasie ma na zelených lúkach, vodí ma k tichým vodám. Dušu mi... Přátelé, vítejte na prvním ročníku mini poutě nazvané Rozálka, čili od kaple Morové, která vznikla původně jako místo pro poustevníky, kteří tady žili a starali se o ten přilehlý morový hřbitov. Kaple vznikla jako poděkování za zastavení poslední reálné morové rány v Košicích v roku 1710 nebo 1715, teď si nejsem jistý. Tak v podstatě celé to místo se jmenuje Rozálie a tady to místo stálo na počátku toho, že naše katedrála se také jmenuje tak, jak se jmenuje. Konkrétně na začátku toho všeho stojí rodina Weissových, určitě znáte našich věřících, kteří přišli za mnou s myšlenkou, že je potřeba zjistit něco víc o té Rozálii, protože tady se pohřbívají i naši věřící na tom cintoríně. A poté, co jsme začali hledat a pátrat, tak jsme zjistili, že Rozálie Sinibaldi je pravoslavnou světnicí. Ctihodná matka Rozália, preto si získala dar mocného príhovoru pri tróne Božskej Trojice. Za všetkých, čo ťa ozývajú, rúža Sicílie a chvála pravoslavných kresťanov. Vyprosaj nám u Pána darcu života, odpustenie hriechov a zdravie pre dušu aj pre telo. Molitvami prechodobia Materi našej Rozálii, Gospod Isuse Kriste Bože náš, blahosloví, pomíluj i sochrání všech nás. Amen. Můžeme, přátelé, se vydat pomaličku na cestu. Ten rúže kvet, duša sťaľania, ty k Bohu let. Svetá Rozália, ten rúže kvet, duša sťaľania. Očami mojich nepriateľov, dobrota, milosť budú sprevádzať ma po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pasie ma na zelených lúkach, vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osvieži môj Pán, môj pastier je Pán, nič mi nechýba. Keby tmavou dolinou by som šiel, či morom pôjdem, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd i palica, tie sú mi útechou.
pred očami protivníkov mojich. Prestieraš mi stôl pred očami nepriateľov. Prestieraš mi stôl. Благословен Бог нас, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Премудрость проси, ktorý si v púšti požehnal 5 chlebov a nasytil si z nich 5000 ľudí. Ty sám požehnaj tieto chleby, pšenicu, víno a olej, rozmnož ich v tomto meste, v našom arcibiskupstve a v domoch všetkých, ktorí konajú sviatok, aj po celom tvojom svete. A ty Иисус, истинный Бог наш, молитвами пречистия своей Матерь, силой честного животворящего Христа, святых славных и главных апостолов, и живо Отца нашей, милостью Патриарха Александрийского, и преподобной Матери нашей, Розалии из Палермо, и чей память торжественно празднуем. Prestieraš mi stôl pred očami protivníkov mojich. Prestieraš mi stôl pred očami nepriateľov. Prestieraš mi stôl pred očami protivníkov mojich. Prestieraš mi stôl. A kalich naplňaš mi až po samý kraj. A tam mi leješ olej na hlavu pred očami mojich nepriateľov. Dobrota, milosť budú sprevádzať ma po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
pasie ma na zelenej